مامۆستایەکی دیار و پلا بلند با ئەوەی فەرمیە گەرم بژن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەیە چۆیە کلیپێک چێکریە کلیپاوی ناڤەڕۆکێکە ئەڤینداریە و بە موزیکێکە پرۆفشنال و پێشکەفتی کلیپاخوا تۆمار کردە. خوازیا من بکاریا دلی خو پار وکرا بسدان پیوا و به هزار تیپم برشاندا لبش ئازاد بەیزا و هونەرمەند و قورئان خوێن و هەڵبەستبان بووە. شخوا کەسێکێک و بەشداری چەندین پێشبڕکێ ناودەوڵەتیان قورئان خواندنێ بووە. ئەو کوڕێ مامۆستا عەبدولقادر بەیزاییە کۆ بەریە ساڵێکی بە سەدەما کۆرۆنای کۆچە داویە کرد لێ ئیمام جومعەیە ئورمیە بوو، یانی بلندترین پلەیە فەرمیە مەزهەبی یا مذهب سنه آینی لپارێزگا ئورمیە وی مامۆستایی هەبووە. ئازاد کوڕێوی بچووکیە مامۆستایە بێجا موزیکا خۆشی بە شێوازێکە پرۆفشنال و بە ستایلێکە نو ڤیدیۆ کلیپ کردە بە هەمان ئاوایی دیمەنێن بێ ڤیدیۆ کلیپێ و موزیک و هەموو تشتێ بێژی دناوە ئورمیەدا تۆمار کردە. هەلبەستا کۆڤی هونەرمەندی هەلبژارتیە ji بۆ vê کلیپا xwe helbesteke evîndariye vêca naveroka vê helbestêka evîndariye ji ber çaviyek helbijartiye em ê vê jî bipirsin. Helbest ya helbestvana xelka Urmiyê ji lêr Emrah Nijad e. Rêzdar û hunermend Azad Beyza ji bajarê Urmiyê ve bi me re ye. Rêzdar Azad dem baş. سلام بله جاري از وی بيجم از وی بپرسم او کلیپاتا چگری او موزیکا ستایل اوی چیه؟ جمر هندک بحثا ستایل اوی موزیکی بکه چه وابو که موزیکا که وها پروفشنالو به شوازه که پیش کفتی لکردستان چه بویه؟ بله سلام ریزی من هیا جبینرین و لخباتکار کانال روداوی زور سپاسی دکم لخدمت آمدامه او موزیکا به استایلکی نو به مدر و به حالتی که پاپیولار موزیکی که پاپ به استایل نیو کلاسیکال راک یا راک کلاسیکاتیه دامزراندن و شعر که عاشقانه موزیک بخوش موزیکی که اوینداریه موزیکی که عاشقانه باشه چه آبی کو موزیک که وها پروفشنال و که تو بیجی د آستا که بلنده ل اورمیه هاتا تومار کردن و هاتا پیشکش کردن شخوا اورمیه موزیکا کردی ل اورمیه دا نگله کی پیشکفتی براسی و که نافچه دنیا روشالات کردستانی موزیکا پیشکفتی تیدا نینه چه آبو او موزیکا ل اورمیه و چه وانکاری تومار بکن و چه کیشه که بل حتی کو موزیک که وها بیت جنین بله هندزانن زور استعداد هنه کو و شارتی نه ناینه ناس کرن ناینه دیتن ناینه بهیستن لباجار اورمیه هنرمند هنه هنرمند زورن بله او موسیقای کو لباجار اورمیه هاتیه گهلیدان حتی نه بارکی هنری شاید زور نبوه سعی و تلاشا من و تیم من او بویا کو ام موسیقای کی برای کوپیک به استانداردهای جهانی و به نزدیکی‌کردن ازمان کردی به موسیقای جهانی دامزرینن. باشه که آزاد وقتی که مدنیشه خوش دگوت تو کره مامۆستا عەبدولقادر بێزاوی بار خود رحمه لی بکه کوچه داویه کرد کسایتیه که هری دیاری اولی بو چه وابو که تبری خدا موزیکه دناو موزیک دا جی تو کلیپه که چه دکه بناورو که اوینداری او چه وابو؟ بله و پیش برنامه ما دا بحثی دینداری آینی مذهبی دکر و از امینت بجم که قرآن و
هنر ليك دورنين بلكو يكن دكتور إلهي قيد بيجيتنكو موسيقايك جوان موسيقايك جندي لبحشي هاتيه اگر انسان بشت بموسيقايك جوان روحي خلقي جهل ببعتن وإحساسك جوان بداتوان أو موسيقايك مقدسة وكو موسيقاي إرفاني وأوانا باشە کاک ئازاد ئەگەر بله مامۆستا بزانی با تۆ کلیپێکی چێدەکەی ناڤەڕۆکە بێ ئەڤینداریە دە کلیپاتە ژیدا خانمێک سەمایە دکات دیلانێ دکات نەرینەوەی وێ بله. چ بە باوەڕەتەوەی قبول بکردەوە یاننا ارزم بحضورا لكليبا من دا او اكتور خيزانا من بخوايا هەفجینەتەیە بله بەێ او موزيكا حالتك عاشقانه هي مامصاي رحمتي مشوقي من بويا بو موزيكي بو خندني زور كيف مدهات زور كيف دنگي مدهات دقوت من ورم قالي ديوان ملاي جزيري بخوينن بخو بندك دخان مجي بندك دورا دخان زور بكيف خوش دبو ووقتی ام گلیک دچون اجیه که لعربای ما موزیکای گوه خواد دایه بابی من دگوته او دنگی و قصد که بخو بخوینه زور کیف دنگی مدهات باشە دناوبەرە هوەر و ئاینێدا چ جاران جداهیان نەرینان یان اختلافێکێتە و مامۆستا هەبووە یاننا نه لا هیچ اختلافك نبوه ماموستا زور مشوقي من بويا تشويقا من كريا بو خوندنه اجا هم بو تو بخۆچی هم بو تو تنێ بەێ کاگازات تو تنێ کوڕێ مامۆستا عەبدولقادر بێزاوی یان تو بخۆشی کەسێکی مەزهەبی کەسێکی ئاینی ڕەهەندەتەیە ئاینی هەبووە وندزانن مذهب مخالف هنرينيا او ديدگاهكي اشتبايا بو مذهب وآين ضد هنرية يان هنر ضد دينية أو تشانانية بلكو أواني كتير كامل لكن وندزاننكو حضرت داود هم زبور خاندية وآتينا داود زبورا زبور دنگه کی زور خوش خاندیه او راوسته فرندا گدا خواندنه چیا و همو داروبرا گدا خواندنه ولایه که داجیت هم عود لیدایه حضرت داود نوازنده عود بویه عود لیدا و آواز خاندیه و آواز و شفا ددانه خوشه و اوات شگنیه که جدا بی لدینه دین و هنر گلیه بله تو به تمامی دینها کاری هنری و موزیک و ستران ئەڤینداری دکی یان تو قورآن خوێندنی هەر بەردەوام دکەیت زور سپاس دکەم از کاک ئازاد ئەس ببینم دەنگیمە باش نەگەشتە بێجاری ئەس بوتە دووبارە بکەم پرسیارە خۆ تۆ نهاتنی کاری موزیکی و سترانان دکی یان تو قورآن خواندنیژی بەردەوام دکی تو دچی پێش بەرکەی ناودەوڵەتیان قورآن خواندنیژی از گلی از هر دو گلی مکانا پیجا بله ما پیجا پروگرام قرآنی جی از تفسیر قرآن پیجم قرآنی جی دکم و شاگردی منظور هم پروگرام بو هنر من بو موسیقای من و از زور که خوشم که هر دوکا گلی دکم و مطابق روحیات منه باشم کاک ئازاد داویە دا تو قورآنێکی بوومە بە دەنگی خۆ بخوینە تشتێک کۆتە گەلێکی کەف هاتیە هەف پێشبەرکێدا ببەوەڕەتە تا گەلە خۆش خاڵیە بە کورتی بوومە بێچە توی کیژان ئایە ژمارە بخوێنی از قرآن بوا بخونم ئەرێ وڵا ئایەکە قورآنی بە دەنگی خۆ بەکە کوتە مسابقەی ناودەوڵەتیدا دەبێژی کە خۆش تاقان دەبیت از حەز دەکەم قورآنێ بە دەنگێ بابێ خۆی ڕەحمەت بابێ منی ڕەحمەتی دەنگێکی زۆر خۆش هەبوو و قورآن خوندن بە ئستایلێکی کوردی دخاند که هەر گوهدارێک مەجذوب جەذب دەبوو کەرەم کە أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دنگت هر ساخ به رزدار آزاد بیزا هنرمند و قرآن خوین روشلات کردستان باجاری ارمیه و تو بمرا بوی گلک سپاس بود